bayede hlangana lomhlabathi zuleli phezulu. Ize lapha zulomhle ukuba ngizokwenza isimemezelo engisithunywe yizwi eliphezulu njengoba ngikhetha ukuba ngibe umkhulumeli wakhe. Nalo izwi eliphezulu lingixotsha esikhundleni engangisinikeze inkosi esezakwaButhelezi uma ngosuthu, kwathi elandelayo uZuzifa Buthelezi wathi angiqhubeke lapha ubaba wayo ayengikhombe khona. Ngakho-ke lo msebenzi engiwuthunywa yisilo umsebenzi ukuba ngimemezele kuZulu wonkana ukuthi umfundisi okade endunankulu kaZulu ucela ukumphumuza kulo msebenzi onzima kangaka ukuba ngidunankulu, abese khetha inkosi uChiliza ukuba kube yiyona esizoba ngidunankulu kaZulu, yena aqhubeke nomsebenzi kahulumeni njengoba ewuphethe.